Karawe Irina Smith e te iwi. I poporetia te ratihi o Cornwall ki ngā waiata Māori i tēnei rā, i tana taenga atu ki te whaia i te whanganui atara, ki te toro ki ngā ākonga o toi whakaari me te kura kanikani o Aotearoa. He rāhiri nui nā te kura ike o te motu ki ngā mahi toi, tarawake i te whiori i Pākia Camilla i tana taenga mai ki Aotearoa ina nahi nei. Kei a Peata Melbourne ngā whakamahuki. I koro waihia te tapairu i te waiata, i aia e eke ana i te pai o te tino kura o ngā mahi toi o te motu. Nō tētahi reanga o mua a Camilla Rauko Charles, he reanga I mua I te whānautanga mai o ēnei tauira, te nuinga, kāri I paku mōhio ko wai tēnei tapairu. Kāre au te mōhio ki aia. I didn't know that much, to be honest. Yep, because as a kid I used to read Women's Weekly. I huri haere ia I te whare tapere nei e ki ana ko te whaia. He kanikani hi teki I whakamahia mana e nā tauira. Ka tahi karere anō nā reo waiata a ēnei tauira. Ko tō rātau whakaaro o tōna ahuatanga. Surprising, I never met any person from the royal family before. She's pretty small, which it's different from the magazines, you know. I te tino hi kakataku ngākau kia kite I te tahi wahine I roto I te ao royalty me ki. I taua wā tonu ko Pirini Hatiare tērā e mātakitaki ana I te haka tino rongonui mai nā tauira o te kāreti o Tawa. Hoki mai anō ki te whare o te whaia, he whakaahua āropu te mahi a te tapairu I mua I tōna wehenga. Mea rawage he waiata anō I hua mai.